Šta je? Čekaj. Čekaj. Bite, Hilfe, može malo gur. Dankeschön. Ti normalno? Što? A kako Nemce moliš da te guraju, si ti blesav? Pa ja ovako zabavam po ceo dan. Namjerno gogasim, sve vičem, Hilfe. Šta je sad ovo? Soldaten, bitte, Hilfe, gur, kameraden, Soldaten, bitte, Hilfe, gur. Opet je defekt, Kepa. Opet, sirotinja, seći uši, krpi dupe. Was ist das, Kepa? Oh, bravo. Razume. A ti? Razume? Da. Ibin mušterija, Ibin invalido. Evo papiri, evo dokumenta. I harbajte Salon Marlen. Weiter. Los! Danke. Los! Vozi, ben ti mater. Konju, volino, uza mi 5 godina života. Ti ćeš njih da zajebavaš, pička ti materna. Oni ljudi došli do Moskve, ti ćeš da ih tucaš u mozak. U stvari, svaka ti čast. Imam tetku u Stalaću, preseliti se malo kod nje, pa će tamo koji mjesec švabe da me guraju. Haj, zdravo.